Hari ini kita bawa truk muatan sawit melintas sepenuhnya di jalur rusak. Satu jalur sempit, pinggir jurang, tanah licin. Bisakah kita membawa muatan ini sampai dengan selamat? Ayo kita buktikan. Jalan tanah bergelombang, penuh lubang berair. Setiap lubang harus dihindari. Kalau terperosok, muatan bisa miring. Jalan makin berbahaya, banyak lubang dalam. Tanah licin, karena lebatnya dedaunan. Belokan tajam tanpa pagar. Satu kesalahan bisa berbahaya. Tetap tenang, jaga arah. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Naik turun, tanpa henti. Jalannya naik turun terus. Muatan berat membuat truk harus berjuang keras. Mesin menderu. Tapi jangan menyerah. Pelan-pelan pasti bisa. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. Jalannya masih rusak. Tapi kita sudah hampir lewat seluruh bagian sulit. Tetap fokus sampai akhir. Wah, selamat. Kita berhasil melintasi seluruh jalur rusak dengan selamat. Muatan sawit aman.